Watigire. O.D.M. The Orange Democratic Movement. Ni matolagi slogan ya yale chungwa moja maisha bora. Aha. Chama ya O.D.M. But you see, O.D.M. has had very many campaign slogans, so you even forget the original, you know. Nibaika makeli brandaga. Yes. Kakano in the Kenya African National Union. It did not have a slogan. I don't remember. To the DP yareta. Kia digavi. Kiriko. DCP. Tekio kia mato. Mauga skiza ground. Skiza ground. O.D.M. is one of the most formidable parties we have right now. Right, you are Kùgia Ciana Ngoni. Chungwa moja. Maisha bora. Oh yes. O.D.M. is 20. Ni makoretwo na celebration ya miaka 20. Yes. Akiona marabite go post party leader wao ahuruka. No he haria ni maragithie marekireirie haria matigitie. Yes. Tondu matigitie majitie kuria regional level. Yes. Riu maratigitie riu gwika national level. Yes. Ni chama ambaye ilianza wakati ya referendum. Wakati Isikeli alikuwa anaongozwa na alikuwa anaitwa Kivuitu. Samuel Kivuitu. Akachukua mandisi juu na chungwa. Mandisi katafunwa ikafanywa pudding na machungwa ikabaki msima. Yes. Ikakuwa ni chama. Raila William. Sasa hata hiyo chungwa itakuwa ni chama. And it became. Yes. So they are celebrating 20 years. Yes. Natusema nyingi sietira ayo. Sirio na relevance ya kiroko. Kiama fururio guikara miaka 20 kire relevant. Yes. You give it up to O.D.M. Yes. Oh no, O.D.M. is I think next to Kanu. Yes. Guikara relevance politically. Yes. Miaka 20 timuthako. And you know most of Kanu's formative years had no competition. It was all alone. So you might even find O.D.M. has been more from a political turmoil. Ni mara githikuria Mombasa. Mena yogona kuria Mombasa. Yes. Weekend ino mena musururu wa activity. Yes. Yes. Okay, never mind. It will be very glaring that the Hayati Mzee Raila hayupo. It will be very glaring. It's very. But life moves on. Yes. Maundu no nginya magithie na mbere. Ndonie maguthwe SGR. Yes. Ndiramonire ira. Ni maraguthire SGR. Mataburuke maruke nginya kore mambatha. Yes. And they even put in their waheshimiwas and their party diehards. Yes. Ni manatukanetia tongoria. Yes. Na rumiriri. Yes. Tadu haria Jacaranda ri. Hadi maigano na marari omugithine. Yes. Yona ndeci nona nikyo ginya Kenya Railways marongereire migithi ira no muthi. Yes. Tondu muhatikano ucio no ukorwo wi muingi. Thaici as we speak tira ithi wone mugithi wa kwaruka weekend. They should be all booked. Yes. Riu akina omwoshwa nawa. Wacha tuseme tuko ndani ya train. Tunateremuka Mombasa tunakuja. Na ni chama. Mutungoje Changamwe. Chama niliwaambia O.D.M. ni chama misuri. Si unaona inapeleka sisi Msomoroni. Tunateremuka tuone pale inaitwa Takaungu. Tuone paka ile daraja kubwa wanaita ya Dongo Kundu. Tuingie paka Kiemeni. Tuende paka tuone ile meli kubwa inaitwa Salt ilikuwa nakwama Mnarani. Chama imetuleta huku. Na wacha tutembea. Unajua trend sasa ni ya O.D.M. Nasikia kila mtu yuko ndani ya hii trend ni ya O.D.M. Kwa hivyo tunaweza tembea. Tuende mpaka hoteli, turudi first class. Babu wawino bwana kuja tupige picha. Lima sisi picha. Lima picha na babu. Wapi wanga? Simbarati. Bwana Simbarati bwana. Wacha tupige picha. Wewe nyamaza wewe nawa. Ni nini mbaya? Nataka picha moja.
Enda Mombasa. Takapigwa Mombasa. Naenda Mombasa. Nikaona nguva, malkia wa bahari. Nguva ni mermaid. Bitch. Mimi nataka tu nikifika Mombasa hivi niende kwa maji nipige maji mara moja. Nivae kinyasa yangu kama Nuru Okanga. Nikipiga maji ya chumvi. Oh, they were very excited. No, they were very happy. Naona kinyadhimu. Nuru wewe uko wapi? Waninileta mu first class na nataka naame. Hapa mtu anakaa peke yake, hakuna watu ya mastoro. Kule kwa Nongoria. Nataka nikuje huko nyuma. Tuongee. Tumalize story. Hapa mtu hata uwezi kugeuka ula kwa hapa madlani. Siwe ukuje. Huko nyuma. Tuko na mbogi. Kwa wengi. Nika kijama makueta mfuzera. Wewe ngapi yo? Wote kana matakueta. Wale mbaru ate. Kini train wanauza pombe kali. Pesa ni mingi. Sisi tumezoea hii ya 500. Agotire. Unaweza kwa na ile watu wanakatana nusu. No samahani hiyo hatuna. Wewe mugithi ucio theketa nera makitaga World Airlines ara metako nas. Yes. We. Tuto mugithi tutire raithi. Sawa. Na nikambekia divya ri. Yoko iwani menyario. Na matikia bagia kwendia njohi mijitire Mwakora. Aza Mwakora na Nairobi ri. Mahinguragira kirabu mutito. Ukiuga ni kureba ni mukinyire Mombasa. Ukiuga ni kureba ni uthio karebe andu acio athi gucerera. No guthie ndungikihota. Yes. O.D.M bwana imetuleta tuko Mombasa. We Nuru. Unaona pale unaona? Hapo ndio maembe tayari. Lakini nauliza. Uliza. Nikiangalia huko kwa members. Naona kama kuna watu wanakaa Jubilee. Si hata mimi unajua nilikuwa pale kwa kantini. Kuna watu niliona wanakaa hii chava ya masikio. Nguo ni O.D.M. Lakini ukiangalia wako kwa hii ya masikio. Akachagua. Sababu unaona ile coach number 12. Coach number 12. Nafikiria hiyo ndio imejaa na Kenya. Yaani ile PLP. Hiyo imejaa na Kenya. Na hii ingine ya Wamarua. Hiyo ya Wamarua si mbaya, hiyo haina shida. Ile tunaangalia tuchunge sana. Kuna O.D.M ulisema tuko pamoja. O.D.M hiyo tuko na burudbe. Kwa sasa nafanya kazi. Okay. Ulisema hata Ruto anakuja. Anakuja kesho. Okay. It's founders. Kwa founders. Wale ambao wasilisi ya chama. Wale ya Pentagon. Sawa. Na mtunga tusione paka watu yaenda remuko. Akumoganda. Bakirekianda. Bakirekia bakia makogwira miaka 20. Heko O.D.M at 20. Chama ya baba. Yes. O.D.M misingi thabiti. Kirogam. JKA iko wima. Iko imara. Imesimama kidete. JKA imesija. Na tumesija. Dispositions of life and fate and destiny. Siko igitwana no mundu ni ari raini yake. Yes. Especially fate, destiny. Yes. Nikio kwera go jabani ni dega atia. Nyakago. Na gutire munini ke? Mokea. Ego no iwandu mau atiri. Na ka andu acio thino ria mari naguo gutire
ngai thome atekitatia ngai gutiri thome atoi ati nio mage ile indo na kimagia moko ngai matiari thina andu acio magetigetie gutherukia ndogu but again there is also the trajectory of life and sometimes ndungihota kuga thutha uhoro gaikara atia tondu rucio tirui tunirwa mwene nyaga ni ukoraga na it's from my observation especially andu aria tukuriire rugongo yes you see kwa andu magikureire guko guo mijini yes and matuko maya turi ni aingi gukira tene yes you see again with the rural urban migration and urbanization it's highly likely mundu arairwo gicagi ararera ciana ciake kundu urban Nyairobi kana peri-urban ta Loilo dani Loilo ni peri-urban kwa titi ataki Nairobi Loilo ti urban we ti very urban tu murera ndungiwa ni hapa ana yule kata akiuga haterie ndagurire mami mihango na nie ngithige cagi ati twakeire maito wito mihango ithio na ithio tugiakana gicagi kia murera no ule ndano tuzire kaundu kamwe andu aria maundu mao maconcentrate kagarugongori ukigwa mundu cio ndaumagarire tondu ni anjirie biacara o kuu rogo nekimwitikira yes na inyo mwana goro uguo tumwakona hinda ndarikirie 8 kana mwarikie form 4 betaumagarire aikario hau akianjia kamukawa anjirie kaundu uguo hau agithie gathegete ni uthia kuu wi warika riake ukaega ugakora ena mwana uramukua na ngari hindi o we wengenya wa CBC no arakuwa ni muru we na ngari sawa ukamuria masha uyu no uyu wakire kiiganda okorio tondu aku meki wakure munene ni hindi grade 7 ukire na thafari yes because one omatia na maundu maigete mauka you see when you come here waba kuhe miaka yako wira nditi yes we familiarize and before you settle here and start something and marry you see when you are in the rural areas you don't have to look very far for someone to marry no you actually by the time you have an idea who you will marry you have mapped out fatani orore umenye na kio tana umagara ukamya githe muthoni itia tiguo area na ni nyona tatu ngihota na agita maina ni ngakira nyeni twanjie kamukawari bas twageikara sawa ona mukawata cikite ri uyu iri githathi mujunia riu mucemanagia na we wathi gicagi ona kana karathi ku karakuruma mukawa atiri before you know it the fellows have grown mena chain ya mikawa na ciana ngima ukarioi have never seen that akwira gamurade ndirokite ha hwaini gukurora ndirakorwo tari kuo akwira ati arari biashara ini ngi yake ndirari uthaya ni twahingũrie haria Naivasini ni twaheirwo hau ukauga wait akuria ndika no acemana na karori kandikitwo Zabka Caterers iheko tu ni jamania na rorite yo haria itangi-ini ria mai ni o nyuma kugira GM turutagire wira ukarigwa haya pulo we agware dona wo no cio kumetwarithagia that's my son no go we no uragura kamusi na tuki ya 7 ukarigwa
Andũ atwatigire gũkũ mebangire o rĩmwe. You know those people live on hope. Nĩ woka gũkũ rĩ, you have the ideal life you want to live. And before you get there, you will either not marry or get married. Yes. Harĩ o kĩũndũ kĩrĩcererwo. Yes. Tau ona mũire tunyoka gũkũ Nairobi. Ũgakora nĩ agĩa indo ciothe iria mũndũ ũrĩa ũngĩmũhikia angĩmũgũrĩra. Yes. So akija andũ akauga so it's not urgent. I'm in my own place, got my own space. I pay my bills. Yes. The dilly darling. Wangeci ũrĩa watigire rũgongo rĩ. Baby number 3. Yes. Ũkaigua atĩ mwana nĩ athi kũheo rĩũmĩrĩria. Ukaigua wait. Ateo. Okay, akona mtoto wako 16 years. How? Kana ukirete oro guo tarau ni murata wakwa. Ena ciana MKU. Yes. Mount Kenya University and we are age me. You know twins. Yes. Me MKU. Na ni mathomagite. Ithuĩ nĩ hĩndĩ rĩu tũrathiĩ senior secondary. Na kenda umire rũgongo. Yes. Ũguo yake yakũrire thiĩte. Tũkiuma ũguo ona ngwĩciria twĩ form 4 rĩ. Harĩ o kaũndũ ekĩte. Magĩkĩrwo rĩu tondũ gwagĩthiĩ ũguo rĩ. Anjia gĩkĩ? Ũtũũro. The children are in university. Othiaga rũgongo gĩcia atĩ we rĩu ũkũrĩrwo biũ the in thing. Wakora nginya mũndũ ũcio akire flat roof. Yes. They are doing okay na CCTV. Nena pro box igĩrĩ ciũrũraga kũu ikĩrogotaga ikondo. Na nĩ arehagĩrwo delivery nginya ya indo cia grocery. Yes. Ũkaingĩra kũu ũgakora ndũraheo maĩ ma macungwa ma kũringia. Nĩ Del Monte. Ũkona hey. Yeah. What be this? Wai karaga ukarutero matero kariwa haya. Yeah. Honke. Saila. Akita kina nyumba ina DSQ. Nage kila kaburo cia kugura haria handanda. Yes. Ukarigwo hey kaithwe Nairobi kayaye tuikarire and is your age me mwadho mana kiona probably no amucindaga ona no amuonagia murata witu woka Nairobi no okiri aikanĩtie awe together makiumageza imaumire na mutumia atwarigia form 4 wakawana ayoka huruma mendagia kahuru baroka na ka indo cia kiria kia uthiurukia cia thoko laisi kũrĩa Kamuru nyũmba iria mena cio ri maikara nja wa supermarket yao tigue wĩra and they are very big daughter. Let me tell you maisha manamo ri. Yes. O mundu e path yake. Ningĩ no mundu ĩrĩa chuto taru arĩa mathomagira ũrigitari ni they by most circumstances matigĩa ciana tene. Yes. So like you want to be a dental surgeon, I think that's probably around 10 years. Yes. Na kũngĩgĩa na mĩcuko-cuko kũu gĩtagatĩ-inĩ nĩ ũgwĩkora nginya 12 years. No ũrathoma. Odifae migomo ki. Yes. Na nĩkĩo ũkora arigitari aingĩ rĩ maikanagio in the profession because they understand each other. No ria wagĩire kaneti ya gĩtũngũrũ wĩtagwo atĩa rũitũgitũ akirehe marigiti nĩ ambororokirio rĩmwe ũkaigua nginya nĩ arendia mwari. That is life. It's life. And everyone has their own trajectory. Yes. Tumeingia kwenye masherehe. Riu nĩ ihinda rĩa sherehe. Yes. Riu gũthiĩ ũguo nginya December. Masherehe cithiragira rĩrĩ ici cia gwĩtĩra andũ rĩu muneko. Cithiragira kuma 20. Kuma 24 no igua gwĩta andũ hau nĩ ũkũmaga. Yes. Kuma 24 mũrekio rĩ. The first 2 weekends or 3 cia December citiaga kaũndũ. Yes. Ha nĩho igua rĩu
rugongo kwina sherehe nguona riu sherehe mundu anyitite cuba igire cia mai wama sono turia twa mwana ni moya tu kau mundu ni agatwiri atagutinda ati akimaka riu so ndeno nene mundu ni anyotoka gai no kau kanini ri mundu ni uga he mundu ndiroera na ndwi mai na mundu acokire kuria raija terici tene andu matiathondeka mai ma magongona gutiari ne moverethi na mutungi no kaiganira because icio na a very rural event tondu mai namo ni matwikire available ma cuba and affordable ndwi mai ma cuba ri thogora ringanaga na uria cuba ĩ nyumu eguo oria rahomboya naguo thogora uguikuruka niwe gwiciba handu makinyua mai mo ma cuba ri matitigithukagia he gacuba gucagia agacokanirira tangebe ya iria warekio kaigua na baruni ukuhuaga oria cuba ĩ nyumu na uwa meoro gwe cuba nginya ko akue kwa ru texture ya baruni na ndimenyaga nayo nayo o uguo ĩ horo na oguo ĩraikũrũka ciru no guo ĩritũhagio he maĩ ũkoraga ũkĩhingũra ũũ rĩ nginya cuba nĩ ĩregwo na ciru ndĩrĩratuĩka ng'athũka na mũkũhingũra noguo me maritũ you know this premium brand ona siri yao nĩ ĩkoragwo nginya ũkona harĩa ũbatiĩ kũgucia ũtarũre kana wako ni watorwa kathari aka iguru no riu uri urekire aka ngiri gatigire tu space turia twa tak tak ha gutarurira riu akunura ri nguniko na zero ciuma hamwe kaga kurekania mai ni ba mithemba mingi mai to mai no kundu guothe kwi mundu uria wendagiria andu acio mai ona kwi kundu you cannot even that one you don't even tender no you and me mai tire hagirio ni muthoni na ni mwe atoni acoka agekira mbica aria marahikania atuiteire mai magana merĩ ri na andu please ri wako ni uthoni uratwitira ni ugwikira mbica yaku mai-inĩ rĩ etha mbica hana function mbica wona ukona handĩkĩtwo wega biũ hau mai-inĩ ũraciorwa Mercy and Ben no anyita no warora mbica rĩ Ben yahũrirwo hardware yake moja hardware basi nake ahoretwo akuĩte kana you go for a simple shoot Ben eja wa Benson hardware anyitĩte thuba na ha ake Mercy mũgũrũ rĩ ena gakenge na show akandĩkwo hau welcome andũ nĩ matuĩke creative ya kuluka digo I don't know again ya no twarehe kana kone ukia riu okone aciari kaundu etha no muhurithie mbica ngito mwaka hothe iria cia tene enyiteire Bedford tondu mbica icio cia gwikira my people don't give it thought mauga mai nĩ ũratwĩkĩrĩra mbica
Na kaini moyo ni wakarwe nduka-ini yake. Aya, nuona ngogi oyu agikama. Ndiwe kandu makamenya ni murimi wo hiyo. Is that season? Is that season? You will see people in the bottles. Branded. Actually, rogo wikiritwo cuba-ini ya mai ni ururagia. Riu we ukiriri na andu aya metagia giti. Yes. Ruracio rwake ri mbica ciao irarĩ maĩ-inĩ ta kenyone kana ndatigire gacuba kamwe guoni. People even go home with the bottles. Yes. Na ndu yaguranite kiritiri kuria Embu. Na ndenda gukwira atiriri hatiagite oburoke mwe iturite thiete wabici maita ta 200 waoka kora kuria kana no etikirio ekire mbica soda-ini. Gutingiaga. Yes. Kira how yes. Kidori. Karo kana manyitete cia mageka.